rombongan anak Nelo lalu Jumi Iwan juga. Rombongan Bapak Bunga dulu may Panglet. Jadi yang betul saluran sa buku lampasan ka kalena latuning katamate Bapak manikin na rampe kalua. Tapi ka marsasyong pasangka kalita ti pokadi ti namor o podo. Kumaya tu turampo pulang araramakaman tu tumetua lapataruki katong kunanta tamalanta 20 talo sila mo 20 apa na 50 misa sila ko 55. Ya tu nek batu la foto balu la langan alang a na nomor 40 sila mo 42. Ya tu nek batu la ko Papana Charles la minta malantang 10 sila ko 10 karua. Dan patuna la ko Papa Arab ni. Minta malantang 15 sila ko 10. Dan patuna la ko Mama Rodi la minta malantang 10 kami sila ko 10. Dan patuna lagu Mama Iwan minta malantang 10 bisa sila ko 10 2. Dan patuna lagu Mama Set minta malantang nomor kasira sila ko 10. Dan patuna lagu Papa Joni minta malantang nomor 7 sila ko karuang. Dan patuna lagu Mama Moni Mangdeng na nomor 5 sila ko 6. Dan patuna lagu Kilwan na Almah Midoudan minta malantang nomor 6. Dan patuna lagu Papa Juan minta malantang nomor 25 sila ko 27. Dan patuna lagu Papa Dipa minta malantang nomor 20 karuang sila ko 30. Yang patuna lagu Mama Alam minta malantang 30 bisa sila ko 30. Yang patuna lagu Mama Sandra minta malantang 30 apa sila ko 36. Yang patuna lagu Papa Raso minta malantang 30 sila ko 30 kasira. Iya, bersidung teh. Sino-sino mo rante kalua ati kinaatan dungo mas sia-sia. Tabe pulang sipan gaya tinggayon. Inang asenga iya kinang pangalulusan ka inang lain kinang pa atin dengan selenge sirenden. Di kuwa untuk maliki kanete makaran nuhan di antara ratusan kenderan makariu sang ketiung barat. Inang asenga iya kenang dayang inang lain iya ke mahadika manarang iya pakurkolondong pandeya ke tinti saungan. Ungkar kia semada dingna tinti saungan niya sa marakna. Megorgolong do mangidukare ke parang adi talonge. Angin nate may sarapanga maabambanan. Maabarang baran. Angin nate tanga malusa kaya rante nato tangaro to padaung kayun na manesa may inapasuk lamay rante kalua. Titing kasi na iya lentegen na ram potong kontong indung tong ako tedi bolong elan na nakorkolon dong buka ide daw gaya matara pangana tinti saunan ide daw maadika susia kane tenden baka pangala ama apalu monggo buntu maapalu dio mai. Di kearah potong ni Allah lekona ide daw gayang tukon oni sungi pula ama kairin na ide daw sarapa. Tadi paturu-turu tamamma ama daw pangangka manikin na di parok reha daw son do ulawan. Mengkala paniki duka iya roko mangaran nampa anapan dari bolong hidak niki idi orang tiap tuyun na do sia-sia. Dolokon lopi bulan taruh kuda warna ini ikan dauren angkatan natikun. Angin ya rombe ini lumorna rio laku nato sarombon padi na rosoina.
Iyo dikam si sariri seputi baba pakasi kalak pasar paparaya di pamaluangan. Lampian anak ki iya gori-gori nempan di kaliling buat segala boton don tobatang damai ikwa sorongan asepu kadang kalembang taduan sabba masse todolo pera barang kolu tanda Mario sang lulunan pero tanda si kamali ladi sorong lako timban ting ayo main dan tala di bainan kanjakar lako tondon tobatang damai napo matana tak nakira ramakan ban napo pa akan kawan dapat tanan ibu budak si dia dia desi maniupa tapo paraya natang labit elakam natang pesalisian kamadan tenan taraga mai Halo. Tunggu dulu. Oke, ya kasih. Itu katanya. Oh iya. Iya. Iya ya tante. Ini yang ke sana tuh. Mantap. Halo. Wah, kilo rumeno oke. Oh. Teba pata. Iya lagi tole mereka tabe erko suleka makarang yang dana adika. Siman Korea mula ete mera mak para penisolan kara komoy no ko di orang tiang tuy kay mak kamarapat isi ciroli no mak ra dalam bentuk si Teba pata memputa pisan na disuruh kita lah. Oke, Mbak. Mantap. Maya-maya pasuri papiran kita kidan dan kaya ngeti do dapat gantian kulawan kalau itu tongkonan kada. Iya betul rombongan nak keluar ke almarhum nenek Naleo. Ujung pada bayi talongnya rapor kita tamali itu kaborong langkau Bapak Naleo. Katokan kemarin tidak nak keluar ke Bapak Sarah. Jumpa ada bayi patan rapor kita tamali itu kaborong langkau Bapak Leo. Rombongan nak keluar ke Bapak Sarah jumpa ada bayi patan ulusaru rapor kita tamali itu langkau nenek Naleo. Rombongan Nasari Sarasari jumpa ada bayi patan rapor kita tamali langkau Bapak Leo. Rombongan nak keluar ke Bapak Nedi. Jumpa Jami Jakarta Rampometan Damal itu tuh kaborong laku Bapak Leo. Rombongan keluar ke Bapak Nedi. Jumpa Jami Jakarta Rampometan Damal laku Nenek Leo. Rombongan keluar ke Mama Eda. Jumpa Jami Talongnya Rampometan Damal laku Bapak Leo. Rombongan keluar ke Mama Edi. Jumpa Jami Talongnya Mama Eda. Jumpa Jami Talongnya Rampometan Damal laku Yang. Rombongan Helda. Jumpa Jami Talongnya Rampometan Damal laku Leo. Rombongan Ian Mariadi juga demi talongnya rapometan damali dako Leo. Rombongan nak keluar ke Bapak Elim juga demi Papua rapometan damali dako Bapak Leo. Rombongan nak keluar ke Nenek Eva.
Jumpa dami talong era pamitan damali ila ko Bapak Leo rombongan na keluarga Nenek Rara jumpa lamai jumpa Joni Makassar era pamitan damali ila ko Bapak Leo rombongan na keluarga Nenek Devi jumpa dami talong era pamitan damali ila ko Bapak Leo rombongan na keluarga Bapak Kesi jumpa Jomai Kutai era pamitan damali ila ko Bapak Leo rombongan na keluarga Bapak Devi jumpa dami talong era pamitan damali ila ko Bapak Leo rombongan na Bapak Depa Batu Santo jumpa Jomai Jayapura Rampungan Damali lagu Bapak Leo rombongan na Bapak Primus jumpa Jomai Tanjung Selor Rampungan Damali lagu Bapak Leo rombongan na Bapak Alai jumpa Dami Talonge Rampungan Damali lagu Bapak Leo rombongan na Ura Fatima jumpa Jomai Tarakan Rampungan Damali lagu Bapak Leo rombongan na Bapak Wawan jumpa Jomai Makassar Rampungan Damali lagu Bapak Leo rombongan na keluarga almarhum Mama Ori jumpa Lamai Singki Rampungan Damali lagu Bapak Joni rombongan na Mama Niko jumpa Jomai Malaysia Rampungan Damali lagu Bapak Joni rombongan na Mama Nope jumpa Jomai Kendari Rampungan Damali lagu Bapak Joni rombongan na Bapak Gebi jumpa Jomai Palopo Rampungan Damali lagu Joni rombongan na Nenek Arnis jumpa Jomai Malangge Rampungan Damali lagu Joni rombongan na Gusti jumpa Jomai Malang Rampungan Damali lagu Joni rombongan na Nenek Melona jumpa Jomai Wandula Rampungan Damali lagu Bapak Melona rombongan na Nenek Melona jumpa Jomai Wandula Rampungan Damali lagu Bapak na Charles rombongan na Bapak Bunga di Panglendret Rampung Pamitan Damali lagu Tobalu rombongan na Nenek Nasulpa jumpa Damitanete Parapo Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Bapak Narona jumpa Damitanete Parapo Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Nenek Nadiuren jumpa Damitanete Parapo Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Indo Isak jumpa Damitanete Parapo Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Nenek Dewa jumpa Aldane Barebatu Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Ambil jumpa Dami Barana Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Nenek Dioren jumpa Joni Samarinda Rampungan Damali lagu Mama Iwan rombongan na Sul Pasalombe jumpa Joni Montang Rampungan Damali lagu Bapak Cikal rombongan na Sul Pasalombe jumpa Joni Montang Rampungan Damali lagu Nenek Cikal rombongan na Bapak Syalom jumpa Jomai Samarinda Rampungan Damali lagu Nenek Cikal rombongan na Bapak Syalom jumpa Joni Samarinda Rampungan Damali lagu Dobalu rombongan na Nenek Dioren jumpa Joni Samarinda Rampungan Damali lagu Dobalu rombongan na Rizky Kartrip jumpa Jomai Samarinda Rampungan Damali lagu Bapak Cikal rombongan na Ricky Pita jumpa Jomai Samarinda Rampungan Damali lagu Bapak Cikal rombongan na Bapak Henry jumpa Jomai Samarinda Rampungan Damali lagu Bapak Cikal rombongan na Ambetino jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Bapak Windy rombongan na Ruben Rerung Esa jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Bapak Charles rombongan na Ruben Rerung Esa jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Bapak Juan rombongan na Ruben Rerung Esa jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Bapak Nipa rombongan na Ambenatur jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Bapak Nawindi rombongan na Ambetino jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Allah rombongan na Ambek siapa jumpa Lame Merara Rampungan Damali lagu Nenek na Resli rombongan na Dr. Andus Dedi Bongga jumpa Lame Balokta Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Ibu Marta Rerung jumpa Lame Balokta Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Bapak Andre jumpa Lame Kokang Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Bapak Widya jumpa Damerate Talonge Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Widya dan Windy jumpa Damerate Talonge Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Mama Epi jumpa Jomai Jakarta Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Kang Loli jumpa Dami Bae Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Mama Army jumpa Dami Bae Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Bapak Pelti jumpa Dami Parapo Rampungan Damali lagu Mama Adiong Patabang rombongan na Bapak Nario anggota Dewan jumpa Jomai Sangata Turampo Maarendenang Tedong Sisaladan Komba Kaleke Tanduk Tuolangan Pali Susi Renden Rampon Pulang Raramagamban Tutun Metua rombongan na Bapak Pelti Kepala Lembang Kayosik jumpa Lomi Kayosik Rampungan Damali lagu Kepala Lembang Dua Taru rombongan na keluarga Saung Padala jumpa Lomai Duri jumpa Dami Buri Bamba
rampung pulang rara makaban tutun metua rombongan na Bapak Citra jumpa na may tondok sabat rampung tanda malik lako Bapak Joni rombongan na keluarga almarhum Asok Paundanan jumpa lo may sibuang remon rampung pulang rara makaban tutun metua rombongan na Nenek Eden jumpa jomay Jakarta rampung tanda malik lako Mama Gion rombongan na Bapak Awinda Widya jumpa na may rante talongnya rampung tanda malik lako Mama Gion rombongan na Widya Sola Adina jumpa na may rante talongnya rampung tanda malik lako Mama Gion rombongan na Nenek Asio jumpa na may bahay rampung tanda malik lako Mama Iwan rombongan na Nenek Asio jumpa na may bahay rampung tanda malik lako Mama Gion rombongan na Nenek Adi jumpa na may merara buat tarung rampung tanda malik lako Bapak Nawindi rombongan na keluarga almarhum Indok Poli jumpa lo may Panglion rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na Bapak Nario anggota Dewan Jomay Sakata rampung pulang rara Makamban tutun Metua rombongan na Mama Adit jumpa domi Batu Surah rampung tanda malik lako Bapak Melona rombongan na Nenek Adit jumpa domi Batu Surah rampung tanda malik lako Bapak Melona rombongan na Bapak Im jumpa domi Paku Limbong rampung tanda malik lako Bapak Melona rombongan na Bapak Uim jumpa domi Paku Limbong rampung tanda malik lako Bapak na Charles rombongan na almarhum Indok Lepan jumpa Jomi Maroson rampung pulang rara Makamban tutun Metua rombongan na keluarga Layu jumpa domi Panglion rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na keluarga almarhum Sima jumpa domi Batu Surah rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na keluarga almarhum Bapak Didu jumpa domi Mandete rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na Mama Usuk jumpa domi Batu Surah rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na Mama Endi jumpa Jomi Palu rampung tanda malik lako Tobalu rombongan na keluarga Songle Ada di Batosan kayak di Rembon ini bosku. Ada kejadian. rombongan na Indo Rara jumpa Lamen Rara rampung pulang rara Makamban tutun Metua rombongan na keluarga Bine jumpa Jomi Karampak buat tarung rampung pulang rara Makamban tutun Metua rombongan na Papa Hesni jumpa Lamen Patane rampung tanda malik lako Nenek Hesni rombongan na keluarga almarhum Rante Paluan jumpa Lamen Patane rampung tanda malik lako Nenek Hesni rombongan na Bapak Stepet jumpa Lamen Patane rampung tanda malik lako Nenek Hesni rombongan na keluarga besar UPT SD Negeri 5 Rante Tayo Rante Tayo rampung tanda malik lako Ibu Perdeka Kosong aja. masuk rombongan na Nenek Ukas jumpa Dometina Rante Tayo rampung tanda malik lako Bapak Laso rombongan na keluarga Layukan jumpa Domi Karotik Tandung Sarapiang rampung tanda malik rampung pulang rara Makamban tutun Metua rombongan na Abik Lisda jumpa dari Patane rampung tanda malik lako Ada Bapak kuenya Ibu. ini dikasih kue, dikasih kue sama kopi. Mantap. Oke baik. Iya. Ah, tidak sih. Iya, minum begini. Iya beneran deh. Keluarga almarhum Maria Mangga. Ya, aku pernah lihat ya. Kondangan timbang Lomi Pangleo rampung tanda malik lako Tobalu. Rombongan na Bapak Ana. Jumpa Lomi Batu Surah atau Kampomea rampung tanda malik lako Nenek Naresli. Rombongan na keluarga Roni Tulak. Jumpa Jomi Jakarta rampung tanda malik lako Camat Malimpong. Rombongan na Nenek Reynol. Jumpa Lomi Kalembang rampung tanda malik lako Tobalu. Rombongan na Mama Reynol. Jumpa Jomi Sangata rampung tanda malik lako Tobalu. Rombongan na Mama Reynol. Jumpa Jomi Sangata rampung Bibir tanda dan malik bangunan, lako Tanda. Pajuan. Dek, laku kue ki. Jumpa Jomi Sangata Tidak rampung laku. tanda malik lako Bapak Dipa. Rombongan na Ela. Anu. Berarti timba Jomi Sangata rampung tanda malik lako Bapak Juan. Bisa dekat di Columbus. Rombongan na Ura timba Tidak Jomi boleh. Sangata. Dem plastik ke bawah ini. Tidak boleh, Pak. Tahu Pak. Belum waktunya Pak Columbus. Doang teh kantong plastik bola. Rombongan na Pangloli jumpa dari bayar rampung tanda malik lako Mama Gion. Rombongan na keluarga Naya Siap jumpa Jomi Sangata rampung tanda malik lako Bapak Juan. Rombongan na keluarga Naya Sisola Siap jumpa Jomi Sangata rampung tanda malik lako Bapak Dipa. Rombongan na Papa Ona jumpa lo rombongan na Bapak Ona jumpa Lomi Mariti Mengkendek rampung tanda malik lako Mama Juan. Rombongan na keluarga Nenek Gerki jumpa Lomi Kayosi rampung pulang Makaban tutun Metua. Rombongan na Bapak Nabilti jumpa Lomi Kayosi rampung tanda malik lako Kepala Lembang Topau. Rombongan na Bapak Nabilti jumpa Lomi Kayosi rampung tanda malik lako Mama Gion.
rombongan na Papa Arhinda timbak Jomi Bontang rapo mitanda mali bajuan rombongan na Papa Arhinda timbak Jomi Bontang rapo mitanda mali na ko Papa Anipa rombongan na Sarungo hindi taano rapo mitanda mali na ko Papa Nalaso rombongan na Sarungo hindi taano rapo mitanda mali na ko Tobalu rombongan na Robi Patandean timbak Jomi Paloko rapo mitanda mali na ko Papa Alaso rombongan na Nenek Kesia timbak Lambi Pampang rapo mitanda mali na ko Tobalu rombongan na Kesia timbak Lambi Pampang rapo mitanda mali na ko Tobalu rombongan na Kesia timbak Lambi Pampang rapo mitanda mali na ko Papa Joni Katokoran kamarin na Indo Yace tiba barang panasan kandi api rampo mitanda mali batu kaboro ko Mama Risdi katokoran kamarin na Be Intan tiba barang panasan kandi api rampo mitanda mali batu kaboro ko Nenek Mauren batu Mama Risdi katokoran kamarin na keluarga Indo Rapi tiba barang itu Bulala rampo mitanda mali batu kaboro ko Charles katokoran kamarin na keluarga Marum Bapak Gato tiba barang Siki rampo mitanda mali batu kaboro ko Mama Amma katokoran kamarin na Ambe Riri tiba barang Pampang rapo mitanda mali batu kaboro ko Tobalu katokoran kamarin na Indo Riri tiba barang Pampang rapo mitanda mali batu kaboro ko Bapak Joni katokoran kamarin na Nenek Atong tiba barang Botong rapo mitanda mali batu kaboro ko Bapak Joni katokoran kamarin na Beato tiba barang Botong kandi api rapo mitanda mali batu kaboro ko Mama Resli katokoran kamarin na Beato tiba barang Botong rapo mitanda mali batu kaboro ko Bapak Widi katokoran kamarin na Ambe Japa tiba barang Berara rapo mitanda mali batu kaboro ko Allo katokoran kamarin na Ambe Japa tiba barang Berara rapo mitanda mali batu kaboro ko Bapak Widi katokoran kamarin na Mama Herman tiba barang Berara buat taruh rapo mitanda mali batu kaboro ko Mama Widi katokoran kamarin na Mama Nanai tiba pada hari Kokak turang pura ulang rama kapan na Presiden Pulawan Ibu Kutang Kesipi hadiran bila na inataruh na siyosok ng ito situran dari rampo betua Oh, natari mo suara. Lopet. katokoran kamarin na Tambah. siya Mama Renal jumpa pada hari Sangata rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Nenek Renal jumpa pada hari Kalembang rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Nenek Ida jumpa pada hari Kendari rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Mama Titin Samai hari ini loh teh. Sukardi Maulu rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Pak Panadipura Bidada Bintuang rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Nenek Adam Batu Mama Reni timba barang di talongnya rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Mama Dani timba pada hari Tano rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Papa Disa timba pada hari Rantetayo rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu Putar rumah bukan tele tanda. katokoran kamarin na Iya, putar Mama rumah. Yoga ya. timba pada hari Rembon rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Papa Awang rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Nenek Rea Bok Bulala Apa ya? rapo betanda mali batu Kalah, kaboro belum lako dapat, Tobalu dia kantong plastik katokoran bawah. kamarin na Indo Rensa Iya. timba pada hari Taporang rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Damaris Rembon timba pada hari Makassar rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Mama Denis timba pada hari Berau timba pada hari Makassar rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na keluarga Nenek Reni Indetado rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Mama Nika Papua rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Mama Yensi Indetado rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na almarhum katokoran kamarin na Mama Usu jumpa pada hari Batu Sura rapo betanda mali batu kaboro lako Tobalu katokoran kamarin na Nenek
Angga timba para di batu sura rapo tanda mali batu kabor la koto balu kato korang kamartinanna mama pian timba para di siki rapo tanda mali batu kabor la koto balu kato korang kamartinanna keluarga almarhum Sima timba para di batu sura rapo tanda mali batu kabor la koto balu kato korang kamartinanna nenek Arang timba para di Parapo rapo tanda mali batu kabor la koto balu katong korang kamartinan na mama Yanmar timba parang ni Lopelong rampo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na Martin Panggalo timba parang ni Makassar rampo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na Papa Edi timba parang ni Palu rampo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan keluarga Ambeusi Talio rampo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Angga Rebon rapo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan keluarga Mama Uteng timba para di Pakpang rapo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Yona timba para di Pangleon rapo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na Indo Poli timba para di Pangleon rapo betanda mali betu kaboro na Kota Baru katong korang kamartinan na almarhum keluarga Papa Didu, rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru, katong korang kamartinan na Ma Agung, timba para di Malimpong, rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru, katong korang kamartinan na Mama Nopel, timba para di Makale, rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru, katong korang kamartinan na Nene Citra timba para di Panglen rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Papa Olip timba para di Makassar rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Gita timba para di Panglen Lome Pangleon rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Nona timba para di Puri rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Robi timba para di Poso rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na keluarga almarhum Papa Mercy timba para di Buntau rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Nopa timba para di Papang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Papa Siska timba para di Pangleon rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Indo Jepri timba para di Kayu rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Nina timba para di Babu Surang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Ani timba para di Kalembang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Kesia timba para di Papang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Nenek Didi timba para di Tambola rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Nenek Kesia timba para di Papang katong korang kamartinan na Mama Kesia timba para di Papang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Ice timba para di Siki rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Mama Tino timba para di Makassar rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Oke. Oh. Ambenela Tano rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Nene Angel Sarong rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Ambe Sape tiba para di Papang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Indo Ardi tiba para di Siki rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru katong korang kamartinan na Ambe Riri tiba para di Papang rampo betanda mali betu kaboro la Kota Baru.
Susi mo sa ngarara. Katungkunan kementerian keluarga Indo Bumbungan. Jumpa pada dibuli. Rampo metandamali batu kaboro lako. Ini katungkunan kementerian nambe 1. Jumpa pada dibuka. Rampo metandamali batu kaboro lako. Mama na resmi. Susi mo sa ngarara tagisa abu dari sini. Katungkunan kementerian keluarga Indo Bumbungan nambe buka. Rampo metandamali batu kaboro lako. Mama na resmi. Hukum katungkunan tasundun kawanan dengan kagamairi. Lujo may kami to pasok mga pulo pagkurang pagkada-kada tiro tungkol kada to kumatabi din kami sa karangan sa pagkatiyan ng tulungan ka. Salah satu juran na dipuro pinaniti dalam na ito dinilaki ito nabi na saya tapakaloy din ang pagtungkol. Ang karapuatnya ito yung pinaniti ito naman titimang kuro sumang areke digante pulay paraya pagkurang namang malang mata. Nada ko pagkapin ako kay sulitin ang tangan ng tipasakyan ng buwan na sa lalaki ang pagkapag at ito tumang paralatan at ito ito masakyan madaling ikaw lang ang tukulit na marat na ulang na marat ang sisuda. Ibu namin kakain ang pumalitan. Nanti dia dalam buku ini akan orang tua keluarga dalam masih saudara dan saudara serupu lalu ini karena mati bapak ini karena mati kedua. Tadi tahu terkira lebih diri orang pemain boleh pasang berbuat kami dia menetapkan serutan waktu memukul tak perlu pakai. Ia juga menjual ala sitiro di tempat nanti. Nah yang nama dulu kami elasi yang kawai jadi untuk inat persampanan dulu PP Kuara. Dia PP Kuara elasi kawai jadi untuk inat persampanan tapi sih sampai saudara. Bisa itu kesamparan masyarakat di luar masih semua berdoa.